U ovom videu vidjet ćete top 6 stanova za prodaju u Novom Sadu iz naše ponude koje smo vam pripremili za ovu nedelju. Veliki pozdrav, moje ime je Vladimir Rafajlović, ja sam iz Real House nekretnina iz Novog Sada, a u ovom videu želim da vam predstavim najatraktivnije stanove iz naše ponude upravo za ovu nedelju. Nadamo se da će jedan od stanova možda biti baš vaš. Predlog broj 6 je novogradnja. Krenut ćemo od novogradnje. Stanovi na Telepu. Nova stambena zgrada sa samo 8 stanova, 8 stambenih jedinica. Rok useljenja je negde u januaru mesecu 2020. godine, znači otprilike za mjesec dana. Tu vam nudimo dvosobne i trosobne stanove. Imamo dvosobne stanove od 45 kvadrata, 55 kvadrata i trosobne stanove od 59 metara kvadratnih. Telep. Mesto broj 5, odnosno peti naš predlog je stan na Grbavici. Radi se o trosobnom stanu. Grbavica je nešto što je najtraženije i uvek aktuelno. Ovaj stan je izuzetno pozicioniran kako za život porodice, tako i idealni i za izdavanje. Radi se o trosobnom stanu, 69 metara kvadratnih. Imate dve spavaće sobe, odvojenu veliku kuhinju, dnevnu sobu. Nalazi se na 3. spratu u zgradi sa liftom. Idemo sada malo do centra. Predlog broj 4 je ulica Vase Stajića. Radi se također o trosobnom stanu. Starija zgrada je u pitanju, ali jedna od najkvalitetnijih. Stan se nalazi na 3. spratu, zgrada je bez lifta, ali to za ovaj deo grada ni malo vam neće biti problem. Radi se o trosobnom stanu fantastičnog rasporeda. Imate 3 potpuno odvojene velike komforne sobe, hodnik i sa druge strane ogromnu kuhinju sa trpezarijom, naravno tu je i kupatilo. Znači još jednom ulica Vase Stajića. Svi koji u Novom Sadu traže stan znaju šta znači ulica Vase Stajića, odmah do Spensa, vrlo blizu Spensa. Mesto broj 3 u ovom našem videu je Novo naselje. Dvosoban stan na Novom naselju. Za vas koji ne želite da razmišljate da li imate parking mesto, da li dete možete da odvedete u park, da li imate blizu zelenila, da li želite da živite na mirnoj lokaciji, onda je Novo naselje definitivno pravi izbor. Novo naselje u zadnje vreme, kako su izgrađeni novi bulevari, nije više ni daleko. Na Novom naselju imamo klasičan dvosoban stan u 59 kvadrata. Kad kažem klasičan u 59 kvadrata, znate da su to pravi dvosobni stanovi. Imate dve lepe velike sobe, odvojenu kuhinju sa trpezarijom, veliku lepu terasu, kupatilo, hodnik, ali šta je bitno kod ovog stana? Bitno je to što se radi o kompletno sređenom i renoviranom, veoma ukusno renoviranom stanu. Vaše je bukvalno samo da unesete stvari i da počnete da stanujete. Naš predlog broj 2 je Stara Detelinara. Isto kao i Novo naselje, Stara Detelinara nosi neke pogodnosti što se tiče lokacije, pre svega parking, zelenilo, miran život. Isto se radi o starijoj zgradi, ovdje je starija zgrada u pitanju, ali također kompletno renoviran stan. Još jedan dvosoban stan, 49 metara kvadratnih, znači kvadratura je optimalna za vas koji tražite dvosobni stan, da li da živite u njemu, da li da ga izdajete, ali kompletno je sređen stan. Uz taj stan u ceni dobijate čak i najveći deo namještaja, kompletno sređeni kuhinju, kupatilom, dnevnu sobu sa LED rasvetom, znači jedan stan koji sigurno vam mogu preporučiti. I na kraju došli smo do predloga broj 1. Predlog broj 1 je garsonjera. Kad kažem garsonjera, znate šta to znači u Novom Sadu? Danas je u Novom Sadu gotovo nemoguće naći garsonjeru. Garsonjera gotovo da nema, se jako brzo prodaje. Ali, ovo je garsonjera na izuzetnoj lokaciji. Pored Futoške pijace, znači nedaleko od Futoške pijace u zgradi na 3. spratu. Nemate lifta, ali za ovu lokaciju to nikakav problem nije. Ovo je garsonjera koju uvek možete fantastično izdavati. Garsonjera je okrenuta dvorišno, ne gleda na Futošku ulicu, tako da nemate buke, što je velika prednost. Znači, ovo je idealan stan ako želite da vaš novac uložite pametno na pametno mjesto. Stan koji uvek 12 mjeseci u godini možete da izdajete.
U zavisnosti od toga kako ga sredite, opremite, tako ćete i cijenu postići. Mi vam i u tome možemo pomoći. Ovo su bili stanovi koje nudimo za ovu nedelju i koje po našem mišljenju su sjajna ponuda. Nadam se da ste u ovom videu pronašli i vi vaš idealan stan. Linkovi svih stanova se nalaze u opisu ovog videa kao i na našem sajtu. Ukoliko niste pronašli stan i jedan od ovih stanova vam ne odgovara, kontaktirajte nas, posjetite naš sajt, recite nam što tražimo. Tražit ćemo za vas. Tražit ćemo da i vama nađemo vaš idealan životni prostor. Ja vas ovoga puta pozdravljam. Vidimo se u nekom novom videu i vidimo se sa sljedećim predlogom stanova za prodaju u Novom Sadu.